Emakhosini yanibikelela ugogo KwaShube. Ngiyathanda nje ukuthi abaqalayo ungena ba-subscribe bephinde ba-like ukuze phela wonke amavidiyo yethu esiwafakayo belokhu evela nje kubona ukuze phela basizakale ey'nkingeni abanazo. Namhlanje bengizothanda nje ukuthi-ke sibheke laphana sizokhuluma ngendaba yomuzi. Kubalulekile-ke kakhulu-ke bantakwethu ukuthi umuzi wakho uwubiyele phela ukuze izigebengu zingangeni, amasela, abathakathi. Kufanele umuzi wakho ufihleke. Umuntu angathi noma kuthiwa uyacabanga ecabanga udota ucabangayo ehambile waye enyangeni yakhe ethizeni ufuna ukuza umuthi wakhe ukuthi uqine kangakanani azophonsa kuwena bese nasekhaya kuhlale njena kuba nezinto ezinga-understandeki ezenzakalayo. Kwesinye isikhathi uyavuka ekuseni uzothola nenkukhu elahliwe laphana emzini wakho, uyavuka ekuseni usujomba imeqo, usuphathwe iy'nyawo akusahambeki, usuyahamba usuyakheluza. Kubalulekile ukuthi sithi mesiyabantu sihlale bese sihlezi bese siyacabanga ukuthi kufanele ukuthi mangabe umuntu uzibiyele wena, ngoba phela kusuke engekho omunye umuntu osuke ezokusiza. Kufanele uzicabangele wena ngoba abantu bagangile la ngaphandle, sithi silele ebusuku abantu abalele. Abantu bahamba bayazokwenza izinto ezirongo emizini yethu, abantu bazogezela emizini yethu, abathumela iy'mfene zabo zizodabula emagcekeni wethu. Kubalulekile kakhulu ukuthi mangabe umuntu noma kuthiwa uyena umakhosi, akubalulekile ukuthi kuze kube umakhosi ozothi yena kuthiwa hayi lapha kasibanibani njena hayi angingeneki khona ngoba nakhu yena uyisangoma noma yena umthandazi. Kodwa nawe nje ungelutho ngoba sikhuluma kanje suke sikhulumela ukuthi abantu abasukume basondele eduze la bengathola khona izinto eziyizimo ezikanjalo, ukuthi ngisho isela licabanga ukuze ebusuku libonile i-material yakho, mhlawumbe engabe uthenga i-material yakho noma mhlawumbe imoto yakho lapha egcekeni umuntu ahamba ayokhuluma nabangani bakhe athi hey asambeni namhlanje funa siyoyithatha le yanto elaphayana. Umuntu akathi mengabe eze egcekeni lakho ethi uzoganga afike umuzi uphenduke isiziba noma vele kuqhamuke eyake yabankulu i-anaconda le ezomjaha indaba yokuthi angabe sakwazi kwayibona ungena abaleke aphindele emuva kwamuzi lo bethu uza kubona aduke angawuboni inhlobo umuzi wakho, afike njena kuyisizibe esithulile njena esimnyama engasondeleki kwayibona. Aloko ehlenyuka ezule eduze komuzi kuze kuse kuseni athi ngoba nje lo muzi ngiyawazi ukuthi lo muzi ulana kodwa ngakawubone kwayibona. Ngani? Ngoba wena uhlale phansi wajula wacabanga ukuthi hayi ngeke ake ngisondele kumakhosi uKwaShube ngathi lento ayikhulumayo iyona izongisiza. Ngalokho ngisho imoto yakho uqobo ohamba ngayo, umuntu akathi mengabe ecabangela ethi uzohamba uyokuvimba emgaqweni ngemoto yakho, mhlawumbe uzihambela indlela zakho kube nomuntu nje ogadile ukuthi ngiyayifuna leya nhlobo yaleya moto, athi methi uyaqala imeyibona imoto yakho iza kuyena ivele inyamalala iphele emehlweni angabe sayibona akubone usudlulile ukuthi hayibo udlulile lana kodwa udlule kanjani ngoba ngimgadile la. Yinto eyenziwayo akusiyona into emlingo, yinto nje ukuthi sihlala phansi sihlanganisa amakhambi ukuthi nje akavele umuntu adideke bekade ethi uqondile kuwena adideke aphele nya angabe sakubona kwayibona uphele emehlweni. Kangangokuthi ngisho uhamba emgaqweni amaphoyisa awungabi into yamaphoyisa wena uthi mangabe kune road block evimbile wena uzothi muza ngemoto yakho umiswe amaphoyisa nje umiswe into engekho uzotshela indaba yamathayi, uzotshela indaba yokuthi i-disk yakho indala wathi ayifuneki yonke leyo nto. Dlula nje emaphoyiseni ngisho noma kuthiwa imoto yakho isindala kangakanani udlule nje engathi akakuboni kwayibona. Amisa abalandelayo ngemva kwakho, amisa abangaphambili, wena udlulele nje. Ziyasiza-ke kakhulu izinto ezikanjena ngoba esikhathini esiphila kuso kunabantu abangafuni ukuya ey'tolo, bangafuni abantu ukuyosebenza bayizamele nabo. Yebo imisebenzi ayikho kodwa nabo phela abantu kufanele bayizamele. Umuntu angathi ahlale abe nethemba lokuthi hayi mina ngiyazi ukuthi ikhona into ethile kabanibani ngizohamba ngiyothatha leya nto ngiyoyidayisa ukuze ngithole imali engizophila ngayo. Cha, akacabange lokho, akakucabangele le kwabanye abantu, angazocabangela kuwena. Wena ungabi into elula nje umuntu azothi mecabanga usathane wakhe noma udoti wakhe acabanga ukuthi hayi namhlanje nakuya lapha engizohamba ngiye khona. Kubalulekile ukuthi sizisukumele izimo ezikanjena, nisondele eduze bantakwethu, nilungise imizi yenu. Umuzi wakho ufanele umuntu athi mewubuka awubuka umuzi ube nesithunzi, abone ukuthi angeke ngikwazi ukuyodlalela laphayana ngoba usuke undlela obiyele ngayo umuzi. Mengithi umuzi obiyele angisuke ngingasho ukuthi ngisho uthango lokubiya, ngisho ukuthi mina umuthi ozobuwenzile egcekeni lakho ngisho nakuwena uqobo umuntu akakakhona ukuthi asondele. Akathi noma ekubuka wena
kuphele enhlizweni lokho agcine ethi uyacabanga agcine ekhohliwe engazi ukuthi ukhohlisweni kanti ngento ebeyiplanile ukuthi uzokwenza into ethile kodwa agcine sekunyamalala lokho kumesane kuphela ngani ngoba phela wena uzisukumelile wenza into efanele. Isikhathi esiphila kuso sinzima, sifuna umuntu ohlala phansi acabange ngoba akusafani nakudala. La kudala ngoba bebekwazi abantu ngisho ukuhamba baye emzini abantu bekulinyiwe bayohlakula umuntu athole lo 20 rand aziphilele. Manje umuntu uplana ngomuntu mefuna into yakhe ukuthi iqhubekele phambili. Uthelele ebusuku becabanga ukuthi namhlanje ngizohamba ngiyongena lapha kaMagubane vele kune tavern khona kufanele sihlangane njena ngithola imoto siyoqoqa lokho lo yatshwala obulapha yana sikuthuthe konke sekuphele sambe siyokudayisa. Lalela mangabe ukuthi une tavern yakho ngisho isitolo sakho umuntu akathi bethu uzokweba afike nje kuamanzi okwasaba isikhulu isiziba lesi engawuboni kwayiwona umuzi adideke umuntu aphele nya ahamba phinde emuve ekhathela ahamba yolala ubuthongo ngoba akayitholanga into ebeyifuna. Lokho kwenza ukuthi impilo zethu ziqhubekele phambili ngoba phela ngeke sihlale sisebenzele abanye abantu. Kufanele ukuthi nje nathi sizicabangele sizilungiselele ukuze phela impilo ikwazi ukuqhubekela phambili. Ungathi mangabe uthi wenza into yakho kunomuntu ogade wena ngalokho impilo yakho ayiyi phambili ubuyisele emuva ngoba lento usukuyithenga ngoba kunesidingo. Lento usukuyenza ngoba kubalekile ukuthi uyenze empilweni yakho. Ngalesikhathi umuntu esozothatha into yakho kade uyithenge kanzima mhlawumbe neminyaka wabudgetayo ukuthi uzothenga le moto sekuyabe sekuzofika umuntu ozomesana ayithathe nje kalula. Kufanele uqale phansi futhi wena ushizile eminye iminyaka uhlanganisele ukuthi uphinde uthole le moto ngoba uyasazi isizathu sokuthenga le moto. Awumesana ngawalala wavuka sokuthi nje hayi nginemali namhlanje ngiyothenga imoto. Uqale wabudgeta kuqala wahlala phezulu kwesenti mhlawumbe kwalanjwa ngisho endlini ulungiselela ukuthi phela ufuna ukuthola ihashi lakho nawe ukuze zibe lula inyawo kanti khona umuntu ogade wena. Sukumani ke bantawethu ke nisondele kwamakhosi bazonisiza bakhona amakhosi kwashube bakhonela zona izinto ezinjalo. Ngiyabonga kakhulu nisazobukela endaweni zonke lapha enikhona amakhosi. Emakhosini ngomhla ka6 no7 no8 ngizobe ngilapha yana eSoweto eProtea Glen. Abantu abangidingayo ngiyafoneleka ku WhatsApp ngikhona ku TikTok bafona abantu ba WhatsApp benze konke ukuze sihlangane bakwazi abantu ukutholakala bathola usizo abalidingayo. Ngiyabonga kakhulu makhosi.